Media freedom in Manipur na bibiriba thimsi matang na kitang tentak na ay thamjage taseng na akhoi na media press ta pawmiyo na thabak tawba hor ko sei 2002 dagi ai changat pani nalo thodang da terni reporter in changat ki budu dagi mathang laki baduna ai sana laibak ta sabidi teroi namuk 2013 dei change adu hojik sei iti teroi na pujabani chahi amaga tha ani mudang ari ni teroi pujang se akhoi di iti teroi tamba hai tare iti teroi na tamba hor pudang ai hai tai matam da akhoi na thabak chang pa hor padagi hona media freedom se dum laitabrai na khalle adubu laite har ga su matam da na kaino arm conflict laibani na state actor gi side gi su non state actor gi side su ko media sing sita to ko dum matam gi pressure mayam ma lakpa aduna media na iningba phongdok ningba mayam ma phongdok pangam da bagi tanja mayam ma koi mayuk na rakhi khangna ki akoi thingna rakhi adu hojik ti amuk hena sathire sina kaino har kanda last year gi me dagi hawri ba irang se launch na maram war kanda media gi kaino si yamna chauna safu lakpa ma kaino ujaba phangjaba hai tar mayam na jabi gani ngasai su dum bakoi kino ta so habi ramadu media se fourth state ni democracy gi fourth state ni four pillar ni na habi ado akoi gi manipur di media se fourth pillar ni have se akoi isana haibadi ikai ba phau gi tanjama husi oi hai tai karina haida rti ojik lai ba conflict mayam sina maram wara kanda irang sigi khudong sa ba lauba hai gadra nadraga kari ma ai sei wahi si kan ba yaro so mayam ngapi gani khudong sa ba lauba mioi kangbu khra hai tare moina tawning ba tawrok pa akoi na su una media na mase report tawra kanda miyam da khangan bangam da bagi tanja ma khoi mayuk na ba mayam na ngasigi lengsin mi media mayam na thengna birong gani aduga politicians singi marak su pseudo politician hai tare asing politician na tab man han ba politician mayam ma thore moina tawriba chathari ba thabak thorom sing si su miyam na su dum lale hab sungam da ba chumne hab sungam da ba miyam su dum haibum karimta haibum khangdana tumina leiba mayam ma thoe ba adu media sima pangan kalan gi hai tara gadi mapung di kanana oigadage da miyam na media se mapung phana ngak lo piraba media da kana gumna kari gumba ma athing ba yet papan ba pirapon tamda miyam na phung na thorokna na traga lai pa civil society organization meyam sina phung na thorokna media da dum ba tawba yaroi na phung ne hek haira pangam ba matam miyam gi ngak lo si mapung phana media sing da lai rak pa matam du dadi soidana media se mapung phana magi mathau lawpham thokpa thodang du chap chana lawang amakani haiba wafam si ai thamjaraga ngasigidi matam sumayam kana tawbani na matang swai den tension jage punong puthaga chale